Kirezi Esther naitwa Kigali. Naitwa Kirezi Esther natoka Kigali. Umubyeyi, mimi ni mzazi. Imana bahumugisha. Mungu awabariki. Nagira ngo dusome ijambo. Nataka tusome neno. Igitabo cy'umuhanuzi witwa Nayemi. Kisha pale kafika kwa mudugudu ya Naini. Abigishwa be n'abantu benshi bajyana nawe. Ageze hafi y'irembo ry'umudugudu ahura n'abikoreye ikiriba. Wari wapfuye, yari umwana w'ikinege kandi nyina yari umupfakazi. Abantu benshi bo muri uwo mudugudu bari bamuherekeje. Umwami Yesu amubonye amugirira imbabazi, aramubwira ati wirira. Yegera ikiriba gikoraho, abakikoreye barahagarara. Ati muhungu ndagutegetse byuka. Uwari upfuye arabaduka atangira kuvuga Yesu. Amusubiza nyina. Bose baterwa n'ubwoba bahimbaza Imana bati umuhanuzi ukomeye yabonetse muri twe. Kandi bati Imana igendereye ubwoko bwayo. Iyo nkuru y'ibyo yakoze yamamara Yudaya hose no mu gihugu cyose gihereranye naho. Mwakire neza ijambo ry'Imana. Ndavuze ngo umwami Imana Yesu atofautishe lango kwenye maisha yako. Ndavuze ngo umwami anyuranye amarembo ku buzima bwawe. Apate kutofautisha milango kwa maisha yako. Kuko ushobora kuba waraciye mu marembo atandukanye. Unaweza ukawa ulipita kwa milango tofauti. Ndetse amwe muri ayo marembo gusigira ibikomere. Na moja katika ile milango itakuachia maumivu. Ariko igitondo cy'uyu munsi umwami Yesu anyuranye amarembo ku buzima bwawe. Asubuhi leo Mungu apate kutofautisha milango kwa maisha yako. Ushobora kuba waranyuze mu irembo rya nyogosenge rikagukomeretsa. Unaweza kuwa ulipita kwa mlango ya shangazi yako ikakululisha. Ushobora kuba waranyuze mu marembo y'ababyeyi bakubyaye rikagukomeretsa. Au ulipita kwa mlango ya wazazi walikuzawa ikakulumisha. Ushobora kuba waranyuze mu marembo y'urushako akagukomeretsa. Au uliingia kwa milango ya kuolewa ikakulumisha. Ariko nguzani uhanuzi bukubwira ngo urufatiro rw'Imana ruracyahagaze. Kama kuletea unabii kusema msingi ya Bwana ingali nasimama. Rwanditswe ngo Uwiteka azi abantu. Imeandikwa Bwana anajua walio wake. Je kukubwira Yesu nyuranye amarembo ku buzima bwawe. Yesu ambaye anatofautisha milango kwa maisha yako. Je kukubwira Yesu uzura ibyapfuye. Yesu ambaye anafufua iliyokufa. Je kukubwira Mesiya bivuze Kristo. Nakwambia Mesiya maana yake Kristo. Je kukubwira wabambwe tukabamburwa. Nakwambia aliyetundikiwa. Je kukubwira Yohana yavuze ngo ni Alfa kaba na Omega. Mwenye Yohana alisema ni Alfa na Omega. Yavuze ngo ni itangiriro akaba ni iherezo. Alisema ni mwanzo tena na mwisho. Ni itangiriro ry'ibyawe. Ni mwanzo ya byako. Ni iherezo ry'ibyawe. Mwisho ya byako. Abarezi ntabwo aribo batangira ibyawe. Viongozi sio barangiza ibyawe. Kubwira ngo haracyariho ibyiringiro. Igiti gitemwe cyongera kigashibuka. inakuwa tena mzuri kuliko ile ya Useme amen. Dawidi aherutse kuvuga muri Zaburi ya 30. Dawidi alisema kwa Zaburi ya 30. Aravuga ngo kurira gushobora kurarira umuntu nijoro. Kulia inaweza lalia mtu. Ariko bwaca mu gitondo impundu zikavuga. Unakuta asubuhi vigelegele inapiga shangwe inapigiwa. Yesaya yungamo. Yesaya tena akasema. Aravuga ngo umuntu gushikamije n'umutima. Mtu ambaye anakutumainia. Uzamurinda n'amahoro masa. Tamulinda kula amani sawa. Kwa sababu anakutumainia. Dawidi aravuga ngo siko bizaba kuba gutegereza. Haitakuwa vile vile. Uzakorwa n'ishyano. Ndani yake hakuna mwenye ataibika. Aravuga ngo keretse bave mu masezerano y'Imana. Akanenera natoka mu ahadi. Abantu nibo bazakorwa n'ishyano. Ndio bataibika. Biravuze ngo ukiri mu isezerano. Ungali ndani ya ahadi. Ukiboneka imbere y'Imana. Unaonekana mbele ya Mungu. Ntabwo ishyano
moja ndani ya umuco w'Abayuda bari bafite imico yihariye. Kwa desturi ya Wayahudi walikuwa na kitu. Iyo washakaga muri uwo muryango w'Abayuda, ukiolewa kwa tamaa ya Wayahudi, ukagira umwaka ugapfakara, unakuwa na bahati mbaya, unakuwa mjane, umugabo agapfa gusigiye umwana, mume yako anafariki akikuachia mtoto. Iyo umwana yamaraga gupfa, mtoto akikufa, famili zaricaraga, jamaa ilikuwa na ikana, zigatekereza icyo zigiye kumukorera, anawaza kenyema anaenda kufanya, zigategura amarembo y'umubabaro, banaandaa milango ya huzuni. Dufite ababyeyi bari hano, tuko na bazazi, abavandimwe babateguriye amarembo y'imibabaro, tuko balibandalia milango ya huzuni. Bafite abaturanyi hano, wenye biko na batirani, abaturanyi babateguriye amarembo y'imibabaro, balibandalia milango. Ariko nje kukubwira ngo bazi Imana yabo bazakora, abantu bazi Imana yabo bazakora, nibamara gukomera bazakora ibishobora ya Adamu. Munyikirize ngo amen. Sema haleluya. Sema haleluya. Uyu mugore rero agira ibibazo. Huyu mwanamke akakuwa na shida, apusha umwana we, akafisha mtoto yake. Niwe wenyine wari umubesheje muri uwo muryango. Ndio mwenye alikuwa anamuweka kwa ile jamaa. Atangira gutekereza uburyo bari bugabanye ibyo atunze. Anza kufikiria vile watachangia benyana iko. Hari abantu bagabanye ibyo utunze. Wenyewe walichangia baligabura byako. Ariko tubabwira muri Zaburi ya 50. Bambie mu Zaburi ya 50. Tubabwira ngo Imana yacu izaza ye guceceka. Wewe utakuya hata nyama. Imana yacu izaza ye guceceka. Wewe utakuya hata nyama. Kandi umuriro w'ishuheri uzakongora. Na moto itarunguza. Mwanyikirize ngo amen. Batangira gutekereza uko batwara utubati twe. Bakaanza fikiria gisi batabeba kabatiza. Uko bari gutwara ibitanda na matera. Vile watabeba kitanda na matera. Uko bari bugabane materiyeri zo mu nzu. Vile watakabura materiyeri zo. Ukuntu bari bumwirukana nta mperekeza bakamfukuza bila tabu. Ariko ntibamenye ko umunyembabazi Yesu. Hawakujua kwamba wa huruma Yesu ari bugufi aho ngaho. Iko karibu pale. Umudugudu wa Naini. Mudugudu ya Naini. Wari ufite amarembo abiri. Ilikuwa na lango mbili. Irembo risohokerwaho. Yenyewe anatokea kanda. Irembo ryinjirirwaho. Na mlango ya kuingilia. Kubera ko ari umwami w'abami. Kwa sababu ni mfalme wa kubera ko amabuye ari ibuye rizima. Kwa sababu makiwe ni kubera ko ari rurangiza rwa burundu. Yeye anamaliza maneno. Kubera ko ari itangiriro akaba ari iherezo. Ni mwanzo na mwisho. Anyuranya amarembo. Akatofautisha. Akagize irembo binjiriraho. Akasahau malango nyingine. Akaku irembo basohokeraho. Bito mlango ya Umuntu wese anyuraho ikibazo cyawe kiwe. Yesu apite kwa Ikifuzo cyawe kiwe. Yesu apite kwa Yesu apite kwa wasengeye biri. Yesu apite kwa Abatizeye bavuge ngo amen. Wewe bana mimi nasema amen. Haleluya, haleluya. Hari abantu muri aya materaniro. Kuna watu ndani ya hii makutano. Yesu yigeze yirengagiza irembo ryinjirirwaho agaca ku ryo asohokeraho. Yesu alisahau mlango yenyewe alikuwa anaingia. Akabyara bari bazi ko atazabyara. Alizaa na babajue kama agashingira bazi ko atazashingira. Anaowesha na kujua ataowesha. Akubaka urugo bazi ko atazagura. Anatenga mumba balijua. Bakamubarira iminsi yanyuranye amarembo akayongera. Na yeye kabisa wewe. Mwenye anatofautisha milango. Abantu nibakubwira ko birangiye. Watu bakikwambia inamaliza. Tubabwira ngo unyuranye amarembo azabitangira. Abantu nibakubwira ko biracitse. Bakikwambia ni mambo ya tatu. Tubabwira ngo unyuranye amarembo azabitangira. Mwenye anatofautisha milango. Bashaka kubabwira ko ari umwami w'ishyaka. Bakikwambia ni mfalme anaweza. Komera amashyi umwami w'ishyaka. Barabigabana. Bikabula. Baravuga bati umunsi turakubabaza. Leo tutaku. Hari abantu baguteguriye umubabaro. Kuna watu walikuandalia uzuri. Barawutegura Imana irabyemera. Baliandaa na Mungu akaitika. Barawutegura ndetse barawuza. Baliandaa na bakaleta. Ariko Yesaya yavuze mu bice 7. Yesaya amesema 7. Yavuze ngo imigambi yabo ntizahama. Makusudi yao ndagira ngo babwire ngo imigambi yabo ntizahama. Makusudi yao haitafanyika. Ndagira ngo babwire ngo imigambi yabo ntizahama. Ya makusudi yao haitafanyika. Umwami wabamaze kunyuranya amarembo mu buzima. Sio tofautisha milango kwa maisha yetu. Munyikirize ngo amen. Sema amen. Sema amen. Sema amen. Biblia iravuga ngo nuko bajya gutegura imva yaho bari gushirira. Nasema balienda kaburi basashika vazi. Yesu hari ibintu bitatu cyangwa bine bimuranga. Yesu kuna vitu 3 ama 4
ile inamuonesha. Icyambere Yesu ni umugwaneza. Eti ya kwanza Yesu Icyakabiri ni umunyembabazi. Ni wa huruma. Imbabazi umugabo atakugiriye. Huruma yenyewe imbabazi mama wawe atakugiriye. Huruma yenyewe mama yako. Imbabazi nyogosenge atagize. Imbabazi yako imbabazi babandi batagize. Huruma wale hawagize. Bagira bakubwira ngo wahungiye umunyembabazi. Ni mwenye huruma. Icyakatatu ashobora byose. Hapo anaweza yote. Icyakane ntabura uko agenza. Agenza. Akosake gisi ya kufanya. Akosake gisi ya kufanya. Baraye mulilia usiku na mchana. Reka mbabwire. Acha nibambie. Yigeze anyuranya amarembo ku buzima bw'umugabo witwa Yayiro. Alishaka tofautisha kwa agakobwa k'ikinege. Alikufisha msichana wake. Aramwirukangira. Akamukimbilia. Aramubwira ngo mwigisha. Akamwambia mfano. Iyo ntegetse umusirikare mu banyoboye. Nikiamuru askari. Akora ibyo mutegetse gukora. Anafanya vyenyewe namuru. None akana kanje karapfuye. Msichana yangu na kandi niko mfite k'ikinege. mwenye niko naye. Yesu atitaye ku bantu bari aho. Kujali watu. Hari undi mugore. Ulikuwa mwanamke ufite imyaka 12 arwaye. 12 na kandi umwana wa Yayiro nawe na mtoto wa Yayiro yaramaze 12 alikuwa anamaliza miaka 10. Uyu munsi uri kurira hata leo unalia. Abantu barimo baseka huko wenye biko na cheka. Ariko hari igihe uzabuseka wakati utacheka. Abantu nabo bafite amarira. Nao watakuwa na machozi. Yesu amarembo ku buzima. Ametofautisha milango. Uyu mugabo w'umusirikare kati huyo askari mkubwa kuganira Yesu by'umubabaro. Niko naongelesha Yesu na haza umugore ukakuya mwanamke wahishuriwe Yesu akafunuliwa Yesu. Ntabwo wazindukira mu rusengero Hauwezi na mkia utahishuriwe Yesu. na kufunuliwa Yesu. Ntabwo wakuriyiriza ubusa Hauwezi utahishuriwe Yesu. na haufunuliwa. Subiza abantu bahishuriwe Yesu. Salimia watu wenye Uvuga ngo bina barapigana. Akasonga bana. Akora ku nshunda za Yesu. Kagusa kwa vazi ya Yesu. Wakira uburwayi bwe. Akapona magonjwa Kuko yake. Yesu abikorera rimwe. Yesu anakufanyia. Ntutekereze ko hano hantu hari abantu benshi. Yesu hapa kuko watu mingi. Uvuga ngo arabikorera Chantal ngewe wanjye wabitiza. Chantal atanifikia. Yesu afite ubushobozi bwo kubikorera. Yesu ana uwezo wa kufanyia mimoja. Yesu afite ubushobozi bwo kubikorera. Yesu ana uwezo wa kufanyia mimoja. Afite ubushobozi bwo kwishyura amadeni yawe. Uwezo wa kulipa Afite ubushobozi bwo gukiza indwara ziri hano. na kupona. Afite ubushobozi bwo kuzura ibyacu. Uwezo wa kufufua Afite ubushobozi bwo kubaho imbere. Uwezo wa Afite ubushobozi bwo gutanga urubyaro. Afite ubushobozi bwo kuzura bizinesi zawe. Abantu bizeye ko bishoboye bavuga ngo amen. Hano abantu yanyuranyije amarembo amadeni yaje cyane hapa kuna watu tutafautisha milango na madeni na chamunara inakuya. Hari abantu yanyuranyije amarembo ari ifubyi barakurana. Kuna watu barahari ngo bavuge ngo amen. Hari abantu yanyuranyije amarembo badeni n'abahagukiye ingo zabo ntibasenya barahari ngo bayikirize. Hari abantu yanyuranyije amarembo agisiga zaje kuzimu bateguye urupfu abakurira urupfu bahari. Hari abantu yanyuranyije amarembo mu bitaro abakiza indwara barahari ngo bayikirize. Hata ni wakati ya bishi hata ni mchana. Ukamira kwigiceri ni kuzumuvomyi kuvoma. Kufungua macho ya chura haikataze mtu kushota maji. Ndavuze ngo gukanura kwigiceri. Nasema kufungua sana macho ya ntabwo kuzumuvomyi kuvoma. Haikataze mwenye kushota maji. Niba ufite gahunda yo kuza kuvoma. Kama una hata ya kushota maji. Niba ufite gahunda yo kuza kuvoma. Una hata ya kukuta kushota. Mbwira ibintu biri kumukanurira amaso. Nibiko na kufungulia. Mbwira ngo abantu biringiye Uwiteka. Watu wanatumainia. Bameze nk'umusozi wa Siyoni. Wako kama mlima Siyoni. Ntabwo bashika kunyeganyeza. Haiwezi kutisha. Ahubwo hariho iteka. Inakuwa siku zote. Nk'uko imisozi igose Yerusalemu. Vile milima inazunguka. Nk'uko imisozi igose Gisenyi. Kama vile milima inazunguka. Niko Uwiteka agose abantu. Kama vile Bwana anazunguka. Uvuge ngo Uwiteka arangose. Bwana amenizunguka. Ukomera amashyi kuko uwo mwana arakugose. Unasikia makofi kwa Bwana anakuzunguka. Hanyuma rero Yesu ngo yirengagiza irembo binjiriraho. Yesu akazishawisha mlango ya kuingilia. Ntabwo nzi ishuri umaze umwandikira amabaruwa. Sijue muda unamaliza ukiandika barua. Ariko nugera hepfo ntukibagirwe ngo mu gihe gitegereje igisubizo cyawe kiza mwana. Ukifika chini wakati ningali na ngoja jibu yako. Mbaye ngushimiye. Bila kushukuru. Bantu derukana narababwiye ngo gusenga gusenga abanzi. Kuomba gusenga abanzi. Kuomba gusenga abanzi
ikinyarwanda gikuze gusenga kwirukana abanzi gusenga kwirukana abanzi gusenga kwirukana abanzi gusenga kwirukana abanzi gusenga gushiragiza abazimu gusenga gushiragiza abayimo gusenga gushiragiza abasenga ukabasingiriza imana imana nayo ikabasingiriza ibyo basengeye abantu biteguye ko gusenga kuri basingiriza ibyabo bayikomera amashyi ariko nta muntu wasenze bikamusingiriza ibyo yasengeye ngo atari hano ndashaka kuvuga ibintu bijya bituma Yesu anyuranya amarembo ku buzima bw'umuntu. Nataka niseme vitu ambao vinataka Yesu ya kwanza ni umuntu wihanganira ibintu bimugerageza. Mtu anavumilia vyenye vinamjaribia. Kuko Yakobo yavuze nimugoroba mu gice cya mbere Yakobo alisema magharibi kwa sura yake. Yavuze ngo hahirwa uwihanganira ibimugerageza. Hebi anayevumilia majaribu. Kuko namara kwemerwa akisha kubaliwa azambikwa ikamba ry'ubugingo. Atavikwa nagira ngo wihanganire ibyo uri gucamo. yenye uko na kitu. Kuko numara kuvamo umeze nk'izahabu izaba ifite igiciro cyinshi. Nagira ngo ubwire ngo uri igiciro cyinshi. Nubwo uhura n'ibikubabaza ariko imbere aho hari ibanga. Imbere aho hari ikamba. Abantu biteguye ikamba bavuga wanjye. Ushaka ikintu gituma Yesu anyuranya amarembo ku buzima bw'umuntu. Ni ukubana n'abantu bose amahoro. Kuishi na watu yote na amani. Mu Baheburayo Mu Waebrania 12 sura 10 haravuga ngo mugire umwete wo kubana n'abantu bose amahoro. Bidii ya kuishi na watu ndetse n'uwo kwezwa na ya kutakaswa. kubera kutejejwe Mwenye atakasika ntabwo azabona umwami Imana. hataona mfalme. Ingingo ya gatatu igituma Yesu anyuranya amarembo Hata Yesu anatofautisha ingingo yo kubabarira. ni kuhurumia. Hano hari abantu bananiwe kubabarira Na watu wameshinda ariko Matayo 7 Matai 7 Matayo 5:7 Matai 5:7 haravuze ngo Yesu yavuze ngo hahirwa abanyambabazi heri wenye huruma Yesu kuko abantu aribo bazazigirirwa. wale ndio watatendewa. Reka rero twihute Yesu mu mudugudu nayini Wende mbio Yesu naye abantu bose bakanuriye amaso wabo wote wanafungulia macho. abantu bose biteguye kugabanira Watu yote hari abantu uyu wanapiga munsi bagucaniye amaso watu leo ariko wanakuachia mbere yuko bakureba hariya kumenyekera kujua hari abantu uyu munsi bari kukuvuga uko utari watu wanakusema mbere kisa yuko bavuga hariya batanze kwemerwa sema kuna Mungu kuko Imana si umuntu ubibeshe Mungu si mtu wa Imana si umuntu wayicuze si mtu wa ibyo yavuganye nawe no kubikoreza sema na wewe atabifanya. nutugire ngo amena ngo Yesu aragenda ahagarara ku marembo basohokeraho. Yesu alifika kwa lango kwenye Shana sinenda guhagarara ku irembo risohokerwaho ilikuwa kisira kusimama kwa lango ya ukajya kitoka. kuryinjiriraho kandi hari iryo binjiriraho. Nenda ingilia na kuko fasi ya Wari wo muco w'Abayuda Ndio ilikuwa desturi ya Wayahudi. ariko kuko adakangana biracitse Kwa sababu wasitue na vya kushangaza. bahagarara ku irembo basohokeraho. Asimama kwa mlango Nagira ngo uyu munsi ahagarare ku irembo ry'ikibazo ufite. Asimame kwa mlango ya shida yako. Uyu munsi ahagarare ku irembo ry'umubabaro Asimame wawe. kwa mlango ya maisha. Ahagarare ku irembo ry'ibibazo ufite. Shida inakuwa Agukize amaso y'abamugaruriye. macho wenyewe na kufungulia macho. Ngo abana abantu basohotse bikoreye ikiriba. Akaona watu wanatoka na wako na gereza. Bari bikoreye umupfu Walikuwa nabeba mfu. w'umwana we Mtoto yake kandi yasohokaga ari alikuwa anatoka. ntabwo bagataka batikanye barakajyanye Kabati yangu wanaondoka. sinabazajya barenda basizana. Kabati yangu watabeba. Abagore bakunda ibikoresho byo mu nzu Wanamke wanapenda vyombo vya niho nyumbani. umutima we waburi. Ndio kwenye roho yake. Inzu y'umugabo wanjye basigaye barayijyana. Nyumba ya mume wangu wanaibeba. Ahura n'umunyembabazi Yesu. Sana wa huruma Yesu. Ahura n'umunyembabazi Yesu. Sana wa huruma Yesu. Ngo ahagarika abikoreye ikiriba. Simamisha wenyewe wanabeba jeneza. Arababwira ngo nimuhagarare. Akamwambia msimame. Akora ku wapfuye. Akagusa Paulo Ngo ako kanya arakanguka. pale akasimama. Ndagira ngo babwire ngo urupfu ruramwumvira. Niambie kifo ikamjia. N'uburwayi bwawe yabutegeka. Mtoto yako anaweza Haguruka ku maguru yawe. simama kwa miguu. Tubwire ufite ubushobozi. Useme mwenye iko na uwezo. Agira dutegekera. Amuru vipi. Ibyapfuye bitegeke. Wewe ninakufa ninakufa. Akasabe mushumba. Niombe mchungaji. Atambuka tuyobore. Atuongoze. Aduheshe umugisha. Atubariki. Atugirire umwami w'abantu. Atuaminie mfalme wa wafalme. Ahagararaho ibibazo byacu. Asimame kwenye shida zetu. Ahagararaho intege
intege zabo ziraguhimbara Nguvu yako itakupa nguvu. ahagarare hamwe ujye unanirwa gukizwa Leo unashindwa. akongerera imbaraga zo gukizwa Tuongezee nguvu za kuomba. turagushimiye Tunakushukuru. karibu no gusenga